Nesithupa libombenore lesihlanu ingoma emnandi Piano City unaledi yaphiwe nkosazana Dota bathi impilo emnandi mangabe isikhathi ke sesinje sithi ke iwaza nabangani bakho #ukhozi_FM WNB sazaphuma ngesethekwini kakasila sikhona ku number 100 KE Masinga Road uyazi ke na kumnandi njengendlela masaya ilanga leshona Njamba Nkosi yami yes yangena imali wangena umcebo angena ama-trillions mfokangobe niyaphela indodla madoda Nkosi yami na kanjani ingenile imali lazi laceba ukhozi yes nginile mina manje ngigcwele ukhozi ngiyizindaba yes angena ama-trillions alright mfowethu phashash everything right mina nje ngapho wethu siphila saka ziyakhala manje sihleli nendoda ingenile imali ubumphathi wenu umphathi yes awusamshayisile phela abaphathi uzophutha namathenda akhe uzwanje phela abaphathi baphuma ngo4 emsebenzini hayi ke ozwa mazwibele kusasa bakhala abantu kodwa inkundla zokuxhumana bathina kuthiwa wena uyabaziba bakubiza kwamhlaba yalingana bakumema kuthiwa uze nje kwamhlaba yalingana sizoyihlalela nje bazokuhlabela ngisho inkomo uyasuka lapho wena ngisho kahle izulu sithi bazokuhlabisa inkomo bazokuhlabisa inkomo uyasuka lapho wena uyabaziba wena uyabo kodwa ukhozi nithiwa kunelathiwa nje awuze ngapha nakho usemsakazweni ukhozi namhlanje mana ngibuza umbuzo wodwa kanti luphi ukhozi luphi ukhozi lunalo semangozi angazi mhlawumbe nakusemangozi ngoba ukhozi lula emva kwami ayikho engayenza umlaleli uphumlani lo umfoka amakhoba insizwa ke albinism ephila ke nebala elimhlophe singabeka kanjalo labo bantu badoda yabona into ngifuna igama elikahle ngizolisho man abantu abanebala elimhlophe abaphila nebala elimhlophe mfowethu uyayibona ke indaba manje mntaka baba ekhaya kuphi mfowethu imali izoqala ibingelele kumsakazi no producer nabaphathi njalo ebese ibingelela kubalaleliki okubalandeli bami phela bonke abalaleli benisuka bami usho kanje khululeka zibuthile indoda khululeka yes so ekubeni kwami ke ngizoqala ngibeke ukuthi imali idabka eshowe yes eshowe indene sisamungu yes sakwakhelana nolinda sibuya lakhe ngiyabona ngivela ulinda usemombeni nangu mina show madoda mana ke mfowethu umuntu amancoko nje isitalo sakho vele bese ulala insini uvela uhleke into ongakazi uyibone yohleko mina ulokusoya emngeni bami nginjena nje akukhona ukuthi mhlambe khona into engiphatha noma ikhona but akufani akufani into nje engayijwaza ezinye izinto kumele uyijwayeze usakhula ukuthi khona umthandazo uthini uthi imfundiso yethu ukujwayeza umkhomo uhle sebancane yes madoda ngihamba lapho ke mina konke okuhle ngiyazi ukuthi in 5 years to come kuzobuya kuphinde yawu 10 le uphila nebaleli emhlophe mfethu uvele wayenza wena kwayinto nje oyamukela ngendlela ukuthi uwenza amancoko ngisho nangakho ukuthi unebaleli emhlophe and abantu sebeze bakujwayela ngalokho nakhona phela ukuthi ngidume manje kwabangaziyo even esikoleni njalo abanye abamhlophe imino bebakhamfatha uyakwazi ukubona umuntu omhlophe okhulwe nami uyakwazi ukubona umhlophe ongakhwana neyindoda ukuthi ake lona ke angilonhlaselo okhulwe neyindoda uyazethemba noma kukhona lokho phela akamina ngithi but unakho lokuthi yeyi singadlali laba khona izinto engajabula lapha ngibona ikubonga mfowethu ngalento yenzayo nayo iphila nebaleli emhlophe yathi indohla siyabonga mntaka baba into yenzayo inhle ngendlela emangasayo usenze sayiqhatha ngithina siyazethemba ngendlela eyisimanga kodwa manje ngihlekisa ukuthi ngaleyo nkathi ikhuluma nawe ekhanda ijinjile yajinja ikhanda ngoda empela idayile ngodayi omnyama uyindohla phela uyiphendula uyasuka lapho uyaphendula wena uthi hayi mntaka baba wenza ivideo phela mntaka baba siyabonga kuhle ngiyajabula ziyajabula indoda ngamanje kodwa manje usudayeleni ekhaya ngathi uthi kametshisa olishile akithi phela
ukubone uthi manje uzoshiya usiluba mnyama phezulu manje usumhlophe ke wena ngenta sekuphe yini inene zimnyama phezulu wathi hayi uthi ayeleni manje kanti hey ingaba lo muntu wathathwa aphi yeah mana ke lele indohla ama trillion iqhamu ngaphi mfowethu hayi Nkosi yami liqhama kubalandeli okay liqhama nje kubalandeli njena angivele mengikhole eNanda so eNanda amagama bebaningi amagama angibizana abanye bengibiza ngeindodla abanye bengibiza ngomcebo abanye imali leli yes uma ngedle ekusini nje naku umcebo yeah nayi nansi imali nabanye besho amagama ke la athi phecelezi but mina ukuthi mina ang-offended yeah engingiwakhiphe la kunento engeke ngiyibone abantu unesineke sokubaphendula babuza noma yini Nkosi yami hawu baphendula kodwa ngifuna ukubuza ukuthi ikhona mhlawumbe into ebucayi nje sebeke bayibuza wazizwa kanjani ngeke ngisho ukuthi lo ngiqala uTikTok lo nje ngivule amehlo ami emhlabeni ukuthi engikhule ngibe nengqondo miningi imibuzo bebeyibuza wena komunye umuntu ophila nalbinism ebingabucayi but kumina ayikho bucayi yonke imibuzo ngiyayiphendula njengoba nathi sonke nje usho na uthi ngiyaphendula yes yinto okumele ngibaphendule le because uma ngibafihlela mina ubani ozobaphendula because njengoba laba abanye belokhuza kungathi ba hesitate ukuphendula idi more i-curiosity yanda kakhulu sengishubela ukuthi ukulandela ulwazi kwanda kakhulu ebese kwenza ukuthi mhlambe begcine bengabinandaba ukuthi ayivele laba into zaba abayikhuluma ukukhuluma ukuthi bayatshontshwa kuphela babetshotshwe kuphelile kodwa ukuthi ophila njani abafuni sazi kanti kubalekile lokho yeah manje mana ke uyibhaka vele usupport iPirates uyipirates mina ngakubona stadium njalo wena wenze into zakho laphana uveze iskiba sePirates ngizani kwayisekhezi sekeza nosuku uzuyibona no phela angithi mina yenza mvele zombili yabo mayisoyidlala zombili so nami ngizojabulela nompho winile bese ngikhalela nompho dliwe ambassador ngafa Nkosi yami batata Nkosi yami wethu amanqoko akho ufike uncokole wanogaza abantu bakuthanda wasevele manje ke usuyafundisa ke manje ngealbinism usebenzisa wona amanqoko lawo uyiqala ngizoyini lento uma ngabeka nje indlethu emnyama ukuze into ikwazi ukuzwa kahle ngathi ungabuye kube nalendawo le ebapholisa ikhanda bese ukuhleka ungabe usibasela kakhulu ngoba nje uma selazi bathi hayi indodla zeni ayisiyabhora bafuna ukuthi ngana le ndawo le ngenkathi bezwa le ndawo lehlekisayo yiyo ezoba i-reminder kubona ukuthi kambe indodla zazi zayo finish mfethu ngizwa kahle mfana kithi leyo kucwaseka ke manje noma ukucwasa kwabantu abaphila nealbinism ungathini kubona mfethu kuleyo kucwaseka tjatha bazongishaya ukuthi abantu kahle uma ngabeka nje honest speaking akekho umuntu omhlophe akekho ikuthi abenzi ngalendlela abantu abamhlophe usuke belindele ngayo abantu abamhlophe bafuna ukuthi ngathi kunga like bephathwe ngendlela ehlukile kwabanye ngoba omunye uze aluje umsebenzi ngokuthi yena ubuyakhohlwa ukuthi la akhona ekhaya imanager yami akuyena uma wami imanager yami uma nobaba basekhaya angisho ukuthi kumele behlumezeke but kumele understand ekuphileni kwabo abaphili bodwa emhlabeni sibaningi sonke somesithole indlela ukuthi sihambe kulomzila sonke but singaxobani khona boka babuza khona abantu wafika uyabingelela Nkosi ya ningibonga niyangicwasa baphela isina ba angithi manje ngizofuna ukukhipha lonto leyo ukuthi ungazi ukhona umuntu mhlambe angicwasa kodwa yena him or herself uzwa sengathi uyangicwasa so mhlambe mina ngakhiphi lokho so mina ngifuna ukubreak that ice ngilibhodlo uziye kahle wena ucwasa bani yena
ubalo umcwasana madoda yeah so leya kwamhlaba yalingana ngiyazi ukuthi mfowethu indawo le khona kwani Vuvaba eziye zabikwa negameko la khona abebaleli mhlophe bebhekana khona nokuthi bathunjwe kuneyinkolelo ezingamange kakhulukazi ezithinta ke inyanga khona nje abagwetjiwe nje sasibona bekavele lapha ephepheni bekade beyoxolisa emndenini womunye webalele mhlophe abayimbulele behamba nayo inyanga le sebegwetjiwe badonsa ejele sikhuluma nje mhlambe mfowethu izinto ezinjengalezi ngiyazi wena ukuthi uvele wayenza ihlaya yona le umhlabelengana bayakuthanda abantu bakhona kumanje bafisa nje ukubona ngempela ngoba uvele wayenza ihlaya yonke into mhlambe mfowethu into enjengaleyo ungathini mhlambe ukushaya ekuthenini lezi inkolelo njengalezi zimbi kangakanani oqala ngingaqala ngikubeka ukuthi yebo khona sakhula into ebesike sizwe le Maridweni Mos siyibone emaphepheni kodwa ngenkathi isikhathi sihamba kwase kwakuthi ngathi angifuni ukuthi angifuni yehla ngoba khona abanye abantu amhlophe ababhitha azothi yehla kuphi kwaba sengathi iyehla because kwehla ukuthi kukhulunywe ngayo but ngingibuke sengathi umuntu uphele belimhlophe individuals ngathi kunganendlela bona abayiphilisa abazokwazi ukuthi beyiphilise ngayo ukuze beziqhelise entini kanjalo ngisho kanjani na sengikhuluma ngami mina kunabantu uma anesho ukuthi if phela iviki ngiboni obani angabafonela like uzenze nje i-organogram yakho in plan ukuthi uma ungathola ukuthatha shuthi usigqemeza uyazi ngami shuthi umbrozo uyazi ngami shuthi ubani uyazi ngami okwenza ukuthi shothiwa kwenzakalani kwaziwe abantu abangabuzwa yeah 2 abantu amhlophe kumele beyeke ukuthi uma belapha emaphandleni lakhe no semakhaya ku society yeah ku community mina kumele ukuthi bekwazi ukuthi benze ukuthi kube nohlobo lokuxhumana necommunity ubingelele ungabi umuntu ukuze community izokwazi nokuthi ikusize noma ikubone uma unenkinga ngoba into ebibashaya namhlophe abafuni ukuthi bekhululeke kubantu ngoba omunye engaze etshiwe phambi kwakho utshatha uzwe ngakusazi usayibe tshontsha ukuthi vele mina angazi mina because vele naye akayisondezi kwena kanti kubalekile ukuthi umuntu avela ufuna kakhululeke ebantwini yeah madoda ubona kanjani masutshontsho sobona kanjani memeza abantu kahle longidlula Ngiyazi uyabona hayi mfethu uqedile ungethole ngikuzwa kahle bana kithi uyazi kunobaba engisafisa kodwa uhlangane naye ngelinye la onamancoko njengawo naye ophila nebaleni emhlophe ubaba uMthombeni ubaba uMthombeni okwaba imeya yasemkhanya kude bayamkhuphula abaningi emeya yasemkhanya kude ayikho into eyayimnandi njengokulalela lo yababa uma ngabe ekhuluma deliver ispeech njengemeya engathi ngiyawuthola umlezo wakhe futhi ezintsukwini ungawuthola ku live ngiyafisa ngiyibonana lento ngiyaxoxa nje engitshela ethi uMthombeni abe fisa ukubona uyabona ubuchopho bukulo yababa mfowethu kuhlakanje ke bese kuba amancoko kakhe hayi manje ngibuka ukufana kwenu i-character yakho naye ncimishi ave ngifisa ukumbona aze ngibona lokho athi inhlo azele uthabethe mina uyaloko phendula umbuzo ebuza intatheli SABC ukhale sakhe umfoka Mbhenze yabo so ukhale sakhe interview umbuza njengemeya yasemkhanya kude ukuthi baba uMthombeni njengemeya sithi asizwe ukuthi mhlambe ibridge kwakade kufike ngenyoko odlule ubaba ubhekicele wayese kwa transport lapha eKZN ezohlabiso lokwakhe kwebridge ngazi lampha umfula le kwamhlaba yalingana manje bese sithi asizwe ukuthi ukhale sakhe bese sithi asizwe lapha abameke ukuthi ingabe mhlambe zihamba kanjani inhlelo zokwakhe kwebridge sekuqaliwe wena ukwakhiwa uyabo wathi baba uMthombeni khale sakhe angifuni ukuthi ngithi ngalikaqala ukwakhiwa ibridge ngoba mhlawumbe kungenzeka lakhiwe namhlanje kuseni ikube njani le awona benda ngaze ngihleke kanje angithi phela ngokwe politics bahlukene ubabhekele uKhongolose yena uyimeya ngaphasi kweqembu lenkatha so kunalokho nje
Umese phendula ukhale sakhe kusemphendula ngaleyo ndlela ukuthi angifuni ukuthi ngikhulume iphutha ekhale sakhe ngithi ibridge kalakhiwe kanti mhlambe balakhile namhlanje kuseni khona ibridge ngathiwa lakhiwe ngosuku lazi lahle ngamanye amazwi ayetshela ukhale sakhe ukuthi cha kuze kube namhlanje alikakhiwe kodwa manje akafuna ukukhipha kanje direct so ngiyafisa uba umthombeni ukumbone futhi ngihlale phandle ninqokole kube mnandi uyothola okuningi kuyabaka futhi yeah isifundiswa futhi ikokodile makwabo kakhulu ngiyozwana nje yeah mfethu siyabonga usuhambelana nemicimbi ke nje manje abantu bakumema bafuna ukuthi uzonandisa emcimbini yabo bebone indodla abantu imali yabo ibo MC imali iphatha uhlelo utholakala kanjani mfethu angithi phela imali iyatholakala lapha ku TikTok izindodla the trillions kodwa ke bese kuyibhayo ke kuba nenamba yokuqala ke okuyinamba kamphathi wami uLongster Entertainment uyena ke othi yonke into sikhipha bakhumane naye yes everything bese ku Facebook ngunokusho Zibhoma Makhoba nokusho Zibhoma Makhoba engayibhoma ngaqaje uma what do we angeka sikhulisa ingane yeah ibhoma ebese ku Instagram ngibe uzindodla the trillions yes Mfethu siyabonga kakhulu sifisela kusho kodwa uqhubeke mfethu nokwenza into enhle nabaphila nebaleni mhlophe bayakuthanda kakhulu bajabula indlela mfethu oba representa ngayo inkundla zokuxhumana ibambe kanjalo mfethu abantu bakukhonza ngendlela eyisimanga Nkosi yami